upon thousands have been won for the Lord. It has been joy galore in heaven. Because of those saved souls, you are going to decree. You say, Lord, those saved souls from January GCK, February, March, April, May, June, and the one that will be happening here, none of them will go back to the world. I said none of them will go back to the world. Open your mouth and pray. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. All the fruit of the GCK program, they will abide. They will abide. They will be consolidated. And they are going to become part of the disciple. The church of God will be increasing in wonders, in worshipers, in workers, in worship centers. And the word of God will be greatly increased. Call upon the Lord. I want to believe all our brethren from all other outside locations. They are praying as it is written. You have not chosen me, but I have chosen you. And ordain you to go and bring forth fruit, and the fruit shall abide. Our fruit will abide. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are praying. Souls will be won in this program. Do you believe? I said, do you believe? Genuine salvation. I said genuine salvation. Have you heard of a situation whereby somebody that have been detained? Yes, go and follow that person up. The person to be followed up even go to the church before the person that have been sent to go and follow him up. Real concrete salvation this time around. You are going to pray, oh Lord, let there be rain of salvation in Ekiti State. Can you pray and call upon the Lord? Rain of salvation. Torrential rain of salvation. Torrential rains of salvation. Chronic sinner will be saved in this program. Pray and call upon the Lord. Pray and call upon the Lord. Pray and call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon his holy name. Call upon his holy name. In Jesus' name we are praying. Wherever you are, let me hear your Ekiti amen that is different from that of other Nigerians. In Jesus' name we pray. Those that have testimonies from the previous programs that we have been having right away since we have started this GCK, can you come to my left-hand side? You will see our leaders there. You need to praise the Lord with the testimony God has given unto you. Once again, wherever you may be now, either far or near, we want you at the left-hand side of the podium. If you have got your testimony from the previous outings of the GCK. Amen. We want to pray like we have never prayed before. Are you ready? Let those that are real prayer warriors say, I am a prayer warrior. Can I hear you? You mean it? I will give you the prayer request now. Since January, our Father and the Lord have been moved from one state in Nigeria to the other one. We are going to call upon the Lord. Oh Lord, turn Nigeria around for Jesus Christ. Turn Nigeria around for Jesus Christ. Hope you about to pray. We are the prayer warriors that are praying. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call unto me. Invoque le Seigneur. Il dit invoque-moi, je vous répondrai. The Lord has promised. Le Seigneur a fait la promesse et il ne faillira pas. Il a dit, je ne violerai pas mon alliance. As he said it, he will do it. Ce qu'il a dit, le fera. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. It is time, oh Lord. Seigneur, il est temps. Il est temps, Seigneur, que tu transformes le Nigeria, que tu transformes les nations du monde par ton évangile. In
Jesus' Au name nom we de are Jésus, praying. nous prions. Nigeria for Le Jesus. Nigeria pour Christ. I say Nigeria J'ai for dit le Jesus. Nigeria, chaque nation Oh pour Christ. no. Oh, that have Que heard the les gospel cœurs in de this tous ceux qui ont country, écouté let them l'évangile bow dans nos before Christ. nations, qu'ils Open fléchissent your mouth and devant pray Christ. now. Ouvre la bouche et prie. Either kings, Que ce soit des rois, governors, presidents, gouverneurs, des whosoever, présidents, qui qu'ils soient, senators, sénateurs, whosoever qui qu'ils soient, that had heard the qui ont gospel, écouté since l'évangile. we have been moving about here and Depuis there, que nous avons that one will not commencé, die. la parole That ne one will mourra not pas, die. la parole ne mourra That one will pas, not la die. parole ne mourra That one pas. will not die. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur, Call upon the Lord. invoque le Seigneur, Call upon the Lord. invoque le Seigneur. Call upon the Lord. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are Au praying. nom de Jésus, We are nous going to prions. call upon the Nous allons Lord. invoquer le Seigneur. In this edition, Dans cette édition, the grand finale for this year, pour cette Eternal grande Father, you finale, plan it Père yourself. éternel, tu l'as planifié toi-même. it is beyond human Ça imagination. dépasse l'imagination Lord, humaine. That big fish, Seigneur, ce gros poisson, that chronic sinner, ce I pécheur don't know their chronique numbers, that want to save in this que program, tu veux no sauver au one bout will de ce escape. programme, personne Look at the way n'échappera. you say amen. Hein, I comment said tu dis no amen? one will escape. Personne Open your n'échappera. mouth and decree. Open Ouvre your mouth la and bouche decree et right now. décrète. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. And say, Lord, Dis Seigneur, no one of them personne will escape. n'échappera. The gospel name will catch them now. Le filet de l'évangile The les gospel net will attrapera. catch them now. Le filet de l'évangile les attrapera. In Jesus' name Au we are nom de praying. Jésus, nous prions. Now, listen to me. What of the sinner in your Et family? les pécheurs de ta famille, brother, tes frères, Your sister, tes your soeurs, husband, ton your mari, wife, ton your épouse, sons, ton your fils, daughters, ta your fille, niece, your ta nephew. nièce, You will ton mention his neveu, name. You mentionne say, son nom. Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, in this program, au cours de ce he programme, or she must be saved. il ou elle Is doit it être possible? sauvé. Est-ce que c'est possible? I say, is it Est-ce que c'est possible? possible? Open your mouth and pray right now. If it is possible, say, Lord, Dis Seigneur, I bring my brother before you. I bring my son before you. mon fils Eternal devant Father, let him toi, be saved. qu'il soit Call sauvé. upon the Lord. Invoque le Seigneur. Call upon the Lord. Invoque le Call Seigneur. upon the Lord. Call upon the Lord. In Jesus' name we are Au nom de praying. Jésus, nous prions. Look at me here. Regardez This program ce is programme for my testimony. pour mon témoignage. Okay, Satan is saying you should not say it Satan very ne well. veut pas dire This ça. program is for my Ce testimony. programme est pour mon témoignage. That is why you are going to pray. Pourquoi tu vas Oh prier? Lord, Seigneur, I have come je suis venu, not as a spectator, pas comme un but share spectateur, our testimony. pour partager mon Open your mouth and pray témoignage. and let me hear you now. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. I am a major participant, Je suis participant, not a mere spectator. pas No, un simple spectateur. no, no, no. In Jesus' name we Au are nom de praying. Jésus, nous Hope prions. you ask my brethren, something happened in the scripture. The Lord Jesus Christ was going to the house of Seigneur Jairus. allait dans la rue de Jairus. Was going Sa to mission, go and raise c'était up that d'aller, daughter. But before he got there, avant d'arriver Something là-bas, happened. quelque chose est arrivé. we call it destiny On encounter. appelle ça rencontre Something de happened before destinée. Jesus Christ got to that Quelque place. chose est arrivé avant The que woman with Christ the issue of n'arrive là-bas. blood La femme came atteinte de perte de sang est And touched venue Jesus. et a touché Jésus. Where is the woman here tonight? Où est la femme là ce soir? Where is that person that's Où touching est Jesus cette Christ personne qui tonight? touche Jésus ce soir? Destiny encounter. Rencontre Can I de hear from you? destinée. Est-ce qu'il peut t'entendre? Destiny encounter. That water the situation of things Il concerning your change life. la situation. You say, Lord, I have come Seigneur, here. je suis venu ici. I have come here. Je suis It venu is time ici. for my destiny encounter. My destiny is a counted transformation by the Lord right now. Open your mouth and Ouvre la bouche et pray. prie. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. You say, Lord, Dis Seigneur, I have come je here suis venu in encore your presence. dans ta Arise, O présence. Lord. Lève-toi, That one Seigneur. that they call impossible. Ce qu'on appelle Eternal Father, impossible, Père prove them as éternel. liars. Do it for me, O Fais-le Lord. pour moi, Seigneur. It is destiny encounter. Rencontre de It destinée. is destiny encounter. Call upon the Lord. Invoque le Seigneur. Call upon the Lord. Call upon the Lord.
Call upon the Lord. In Jesus' name we are praying. Jésus, nous prions. Open your eyes. You have been sitting down in all your locations. Si vous êtes assis Here and there, n'importe où vous êtes, you see people sharing testimony. vous voyez When d'ailleurs is it going to partager come vos to your témoignages. turn? Quand est-ce que ce sera ton tour? Look, I thank God for the choir members. I say, when is Je it dis going to ton come to tour, your c'est pour turn? quand? You will say, now. Maintenant. I say, when is it going to Je dis come ton to your tour, c'est turn? quand? Then you are going to shout. I say, you will lift up your hands unto the heaven. Father, it Élève is la my main pour dire, turn. Seigneur, c'est mon tour. Father, it is my turn. Père, c'est mon tour. Is this how to pray for your Comme turn? ça, il faut prier pour ton tour. It is my C'est turn. mon tour. It is my C'est turn. mon tour. It is my C'est turn. mon tour. It is my turn. It is my turn. It is my turn. In Jesus' name we are Au praying. nom de Jésus, nous Listen to me. prions. I want to give you this prayer request. If you are able to pray on this prayer request, Tu peux prier. telling Si you, cette you will be requête, celebrated. tu seras célébré. this is not the time you negotiate Pas with le the moment de devil. négocier avec le diable. Since you are here, Puisque tu es là, our fathers in the Lord, nos pères dans le workers, they Seigneur, are les praying ouvriers ont that prié. whosoever will come here Quiconque tonight, viendra ici ce the life will soir, not remain the same que again. sa vie ne soit plus la même. And in all other locations around the world, Et we are praying. partout, les autres Whosoever will ont gather prié. together in Quiconque spirit viendra ici, to be part of the congregation, the life will not remain the participer, same leur vie again. ne sera plus la même. Don't negotiate with the devil. Ne négocie argue. pas avec le diable. Don't say how is it going N'argumente to pas. happen. Ne You dis say, pas comment Lord, ça va se passer. Mais can I hear Seigneur, est-ce que je peux t'écouter? Lord, Seigneur, open the book of my testimony now. ouvre le livre de mon Open the book témoignage. of my testimony Ouvre now. le livre de mon Open the témoignage. book of my testimony now. Is this how I will go in Est-ce this que c'est world? comme ça que je vais continuer? Open the book of my testimony now. Ouvre, Seigneur, le livre Open de the son... book of my testimony now. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Open the book of my testimony now. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are praying. Father, in Jesus' name. We want to appreciate you, Lord, that eventually, at last, here we are before the Holy Presence in Ekiti State. The other time, Taraba live, Bayelsa live, Ibori live. Now, Ado Ekiti live. Father, let there be living testimony over every one of us in Jesus' name. Glorious encounter over every one of us in Jesus' name. Even our Father in the Même Lord, notre Père dans le Seigneur. he has been ministering. He has been going to state. Papa, you are welcome to Ekiti State. The administrator of the convener of GCK in Ekiti State is going to be unprecedented. Pastor will say, what is happening here? What is happening here? What is happening here? So shall be Jesus' name. Eternal Father, we commit the program onto your hands. We pray your grace will speak for us. And as we are saying amen here right now, Father, any kind of problem that can be of disturbance to any participant, I command that problem to disappear in the name of Jesus. You be with our choir members. You help all our ministers. Thank you, Father, for having answered. In Jesus' victorious name, we are praying. It is a glorious amen. In Jesus' victorious name, we are praying. The final amen that brings your testimony down. Welcome to GCK live in Ekiti State, Southwest Nigeria. We begin with prelude now as we move to praise and worship.
voice unto the Lord, all ye land. Come before his presence with singing. As we come before the Lord, worshiping the Lord in beauty of holiness, I want to assure you that this first day of the global crusade, you will be a recipient of the blessing of the Lord. You are welcome. And I want you to join us to praise God in the beauty of holiness. You will have your blessing in the name of Jesus. Amen. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence, there is anointing. Your spirit move around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come, yes, I'm so happy. We are happy together. When I come to your presence, I'm so glad. In your presence, there is anointing. Your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Blessed be the name of the Lord, who is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, in the name of the Lord. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Thank you, Jesus. You have done us well, Jesus. Hallelujah! The Bible says in the book of Psalm 100, verse 4, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto the Lord and bless his holy name. Are you ready to bless the Lord with me? I come before you today, and there is one thing I love to say. Thank you, Jesus. All you've done in my life, done in my life. Oh, many blessings that I can
Everybody praise the Lord.
Jesus our Lord said, the hour has come that the Son of Man should be glorified. And Jesus will be glorified here tonight. When David was standing before Goliath, he made a statement, this day the Lord will deliver you into my hand, that the whole earth may know that there is a God in Israel. That's the vision of DCK. That in our generation we know that the God of heaven is alive. This was the dream of David, to make the whole world know that God is alive. And you can now know the reason why God spoke of David, a man after my heart. A man that sees for nothing for the glory of God. That the whole earth will be filled with the glory of the Lord. You will partake and taste of that glory tonight in Jesus' name. Our generation will know that God is alive. And God has raised up a man for that purpose, with that dream, with that vision, with that passion for our generation, to know that the God of heaven is alive. A man that seeks for nothing for the glory of God. Pasteur Dr W.F Kumuyi. Pastor, now. Hallelujah. Nenyebe eva kana totro blibo na peya kakachoida na wagbeme keke blibo akata mebe mi kafu mawu. This is the day. Egbe nye nkeke ya ye egbe la nkeke we miatoe It will be done. avame What are you? tika wa memanele fofo. Well, thank you for this Miede akpe no de kapopo yata, akpe de eyi yata, akpe de doyo kata ne dobe ya wo. Eye ne sogbo be ya gawo. Mawu me bia be amesiame yile toji le kapopo yamela. Wo vovo alo totro be nu seya de gedo pa gbemele Yesu pen komen. Tro mesiame pentinya apato me dogbeda. Bele kekenye nonomea. Benu kakeme tomie lea. Cho zaya mejila. Emene nyona mesiamelo. Apeto dokpe jile miape agbe ome. Le amesiame pa kwe le fiensi ale Yesu penkome. Apeto me dakpe nao. Le Yesu penkwa die mie dogbedale. Amesia mene glonam sesere la peme da bena. Amen. Akpenami. Minanifa. Nyalenku de Daniel. Pagbaleta Gbanto nchi. E mark le kekpe bla velianami Daniel. Pagbaleta Gbanto. Pokoi bla velia. Nyapuntoku de Daniel nchi. Shadrach kple Abednego. Eye nusike miakpo lope agbeme nui mawu wona wola ele wogena o hale kensia Daniel tagbanto pepe blave eglobe eye nyasianya si fiala biawo le nunya kple gome sesemela ekpobe wofu epe fiadu pebli bola pe joto kpakple bokono katata zigboziewo ya pe nyametia tobana benu kake mene to chamba ya enu nyuia de gale moji gbona nao etchome nyuia de gbona nao lamese nyui lava nao nkodede nyui lava nao pome nyui la swasio agbe nyui la swasio edo nyui na kola o nusianu azunu nyui la gbe omele Yesu penkome
Aƒetɔ le kpe o. Edzi be natɔ na ye. Elabe nu sẽ le yamasi. Nu tete le si. Aƒetɔ lɔlɔnu fa le me. Be nu sia nu yi ke le agbe me la natrɔ zu nu si ke anyo wu adze gɔme tso zã ya me. Eye lãmesẽwoa adze gɔme tso zã ya me. Eye nu sia nu yi ke dzim ne le kple agbewoa ɖo yi akpɔ be nyo na ye lo gake magblɔ nɔ be aganyo zi gbɔ zi ewo kaka va se ɖe ƒea ƒe nuwuwu la kaka míadze ƒe yeyea me la o enuwo aganyo wu na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe le nuwo katã me nunya me ye o gɔmesese me ye o agbemenya me ye o eɖanye ŋgɔgbedede be nyame la eɖanye nusɔsrɔ̃ makpadzi o. Bibla bena le kesinɔnuwo me la wokpɔ be eƒo wo katã ta. Eƒo wo katã ta. Zigbɔ zi ewo wo yeƒe bokɔnɔwo kpakple be dzotɔwo katã le dukɔa me. Wotrɔ yaƒe mawunya be tanyenye Mawu le mía yɔm kena etsɔme nyui. Mawu le mía yɔm. Aƒetɔ la va ele kpe o. Ele yɔ o be mekpɔ nu yi me tom ne le. Mekpɔ avifafawo, mekpɔ wo kakawo, mekpɔ fiyo ne bɔbɔ na anyi ɖo fisia. Mawu be ɖe yele kpɔ o be yakɔkɔ o. Ada ɖe nu si ke nyo la me gblɔna be amen. Nu ame tɔn ye míakpɔ le fiasia. Aƒetɔ le kpe mía dometɔ ɖe sia ɖe be yeawɔ nu nyui yawo na mí. Nu gbãtɔ gbegblẽ si ke vana to Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ me. Eya ye abonsã dzina be yeawɔ na mí. Edzina be yeatsɔ mí tsɔ de nukpe me. Edzina be yeado vlo mí. Abonsã dzina be yeaɖi gbɔ mí to Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ baɖa me. Gake Mawu maɖe mɔ o. Maɖe mɔ be Satana la akpatse ɖe dziwo. Akpatse ɖe dzi nye o la makpatse ɖe ƒonye me dzi o. Nu yiwo katã me wɔna la Mawu maɖe mɔ o. Maɖe mɔ be Satana la ba si me nyamamlɛa anɔ o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye nye gbegblẽ si kple vlodoame yi ke vana to Babeltɔ ƒe agbenɔnɔ me. Akpa velia nyametsotso hena etsɔme nyui yi ke la su mía si bena míava Yesu ƒe kpɔkplɔ te. Elabe ame si ke Yesua yeƒe ŋkɔ kɔkɔ, yeƒe ŋkɔ enye ŋkɔ gã ƒota ne ŋkɔ katã ta. Eye ame si ke wònye ta la ele be wòanye aƒetɔ na mí. Ta ele be míatsɔ míaƒe agbe aɖo anyi hena agbe kɔkɔ ya ye yɔyɔ nutɔlia hena agbe yi ke aklẽ. Mawu ƒe yɔyɔ hena agbe si ke aklẽ aganyo wu. Vivitsi ɖeke magakpɔ ŋusẽ le agbewo dzi o. Mebe gbegblẽ ɖeke dɔléle nu baɖabaɖa mɔ katã yiwo kplɔ amewo ɖoa. Medo gbe ɖa be wo katã ɖe te ɖa le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miakpɔ nugbãtɔa keto na se gɔme nyuie ye nye gbegblẽ kpakple vlodoame ma gblɔ ŋuti nya na mi. Israelviwo ɖe. Israelviwoa miakpɔ be dziehe anyiehe ɣedzeƒe ɣetoɖoƒe li ye fiaɖoƒea ma ɖe ve. Eye edziehe be fiaɖoƒea kpakple anyiehe ƒe fiaɖoƒe hã li. Eye Yuda be fiaɖoƒea wɔwoe ya woda le Mawu ƒe sia dzi. Eye wonɔ agbe nɔm abe Babeltɔwo ene. Wole agbe nɔm abe ɖe Mawu ƒe amenuveve mele woƒe agbe me o. Eye wometsɔ Mawu nya ɖeke tsɔ de tame o. Eye Aƒetɔ be aha. Edzi be anɔ agbe abe Babilontɔwo enea.
makplɔ mi wo dome eye Mawu he to na wo eye Babeltɔwo va kplɔ wo yi ɖe Babilonia vɔ se gɔme be kokoko la agbenɔnɔ ya geɖewo me vɔ edẽ kple aglãdzedze ya eɖo agbemenɔnɔ me na wo koko eye Mawu gblɔ be mi mele naneke tɔ gɔme se me o mi menya nu yi tɔ Babel agbenɔnɔa madɔ Babel fia ɖo ɖa eye Babel fia va lé wo aboyoe maxlẽ ŋutinya na mi ena mi nya le Daniel ƒe agbalẽ ta gbãtɔ keke gbãtɔlia egblɔ be le fia Yoyakim ƒe fiaɖoɖo eƒe etɔ̃lia me la Babel fia Nebukadnezar ho ɖe Yerusalem nu eye woɖe to ɖe kpekpe velia eye Yehowa tsɔ Yuda fia Yoyakim kple eƒe Mawu ƒe aƒemenua ɖewo ɖe asi nɛ ekplɔ wo yi ɖe Mawu ƒe nɔƒe ke le Sinai anyigba dzi eye wòtsɔ nuawo da ɖe ƒe nudzraɖoƒe le eƒe Mawu yeƒe trɔ̃wo be xɔme kpekpe tɔ̃lia gblɔ be eye fia la de se na aƒedzikpɔla ƒe amegã Aspenaz be woaɖe ŋutsuviawo tso Israelviwo dome ame siwo tso fia ƒome kpakple bubumewo dome nua nye be ɖewo sɔgbɔ yewo lé wo dzo woɖe wo aboyoe tso woƒe duwo woƒe towo woƒe kɔtawo wolé wo katã tsɔ ɖe Babel nyigba dzi mina megaɖo ŋkue dzi be ame geɖewo la wole agbea nɔm koko abe Babeltɔwo ene wole agbe yi ke ƒo ke nɔm gake Daniel Shadrach kpakple Abednego la wonɔ ameawo dome wonɔ ame siwo lé aboyo la dome gake se gɔme be Mawu ɖo taɖodzi aɖe na ame mamlɛawo yiwo kakpɔtɔ le dua me eye nuwu kpikpi enelia gblɔ be ŋutsuvi siwo nu mewɔ afi aɖeke na o eye wodze ɖeka aɖam le mo na wo wodze si nunya le tagbɔ na wo eye wozã la be woasubɔ le fiasa me eye woafia Kaldeatɔwo ƒe nuŋɔŋlɔ kpakple egbewo woafia wo egbeawo be woafia nuwo woafia wo ale yi ke woŋlɔna Kaldeatɔwo ƒe gbe kpekpeamatɔ na minya be eye fia la ɖo woƒe gbe sia gbe noɖoɖo na wo tso fia ƒe noɖoɖo kpakple ewɔeme ne woatsɔ anyiwoe eƒe etɔ̃ megbe ekem woasubɔ fia la ta enye gaƒoƒo aɖe le fia Babel Nebukadnezar ƒe gaƒoƒo me be woasubɔ ezã yewo ta nuwɔnawo katã enye fiaya ƒe agbenɔnɔ efiaya dzi be yeatsɔ yaɖe ɖekadze yawo be susu ɖa be megalɔ̃ Mawu o kple woƒe dzi blibo luʋɔ blibo kple woƒe ŋusẽ blibo edzi be aɖe woƒe susu ɖa ŋutɔ keŋkeŋ tso Yudatɔwo ƒe agbenɔnɔ gbɔ yaɖe wo ɖa le adzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ gbɔ ne woava nɔ agba be Babeltɔwo ene eye woanɔ nka woatu alo woatrɔ tame na wo ŋutɔ kekekem eye enye ya eye woato nɔ be agbe yi mi be mianɔ ya le yi miawɔ nuwo ya nu yi le nu miasrɔ̃ ya elabe ema pɛpɛpɛpɛ nenema tototo ye vivitime ƒe fiavi la be nu yi ke si nu sẽ le la wɔna eya pɛpɛpɛpɛ ye Satana yi ke le keke sia dzi ɖom la ewɔna edzi be ɖe yana be xexemenɔlawo katã anyigbadzitɔ katã la yaɖe wo be susu ɖa tso Mawu gbɔ edzi be ɖe yaɖe miaƒe dzi ɖa yaɖe miaƒe susu ɖa le Mawu dzi eye miale mɔ baɖabaɖa miale emɔ ƒoɖiwo emɔ gbegblẽwo atsɔ eye mianɔ agba be Babeltɔwo ene ne miekpɔ nu yi ke ye fia dzi be yeawɔa nu ka wòdzi be yeawɔ yaɖi gbɔwo edzi be ɖe ya atrɔ ƒe nɔnɔme nu katã
nya de tia pa gbale ta wi enyi nya de tia pa gbale ta we enyi kekpe nelia nya de tia gbale ta me we enyi kekpe nelia ena minya la fi ma eye mese gbebubu ade tso dziƒo no gbɔgblɔ bena mi ame siwo nye dukɔ mi dogo tso me bena mi gade ha kpli wo le woƒe nu vɔ me o eye bena miagaxɔ eƒe fuwɔame ɖeke o Mawu dzi be yahe ʋɔnudɔdrɔ̃ ava eye medzi bena Babel fia medzi be ye ɖeka yato vevesese ya me o fukpekpe ya me o medzi be ye ɖeka yato fukpekpe mavɔ ya me o pepepepepe ale ke Satana dzina be yawɔ abosam nya be ye tɔ vɔ enya be ye ge tso dziƒo wonyae le afi si ke dzagla le tso dziƒo eye wòva anyigba ya dzi eye wònya be gaƒoƒo megale esi o yeyi kpui aɖe koe le esi enya yeƒe nuwo enya nu yi ke le nɔtekpɔe eya yi ke nye daxoxo ma yi ke nye Satana yebe nɔƒe nye fukpekpe mavɔ medzi be ye ɖeka ya fi ma o eya ta dzi be ya able ame geɖewo akplɔ wo tsɔe ɖe tsɔtsrɔ̃ me edzi be ale wo hã eya ta wòtsɔna tetekpɔ vana be yable wo be yanɔ agba be Babeltɔwo ene agbeka Babeltɔwo nɔna o agbenɔnɔ kawe le wo me o edeke le wo si o nɔnɔme kae míakpɔ le Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ me o wonya me yiwo katã me Mawu vɔvɔ aɖeke mele o Salmowo ƒe agbalẽ tabla 1:3 kpekpe 20 Salmo tabla 1:3 kpekpe 20 ebena eye Yehowa ɖe ŋku ɖe amegbetɔviwo be yakpɔ be ɖe ame aɖe dze nunya eye wòbiana Mawu ta sena mahã Salmo tabla 1:3 kpekpe 3 le ƒe gbe me Mawu ɖe ŋku ɖe anyigba dzi ɖe wòkpɔ Yudaviwo le Mawu ta biam le sesema awu ɖe ɖewo le dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ tsɔ le nɔnɔma ɖewo le agbe dzɔdzɔe nɔma awu ɖe ɖewo nye toɖolawo agbe ɖe wo katã wogbe eya ta Mawu na woɖe wo aboyo yi ɖe Babel woye wole gbã Babeltɔwo ƒe agbenɔnɔ le lãme na wo eye mlɔeba la Mawu ŋutɔ kplɔ wo va da ɖe Babeltɔwo dome eye nyabia se nye be agbe ka nenɔna le keke ya me de wo agbenɔnɔa sɔ kpakple Babeltɔ tɔa fi ma ye nu kpẽa tsona vana la eye afi ma ye fufɔɖiɖia tsona vana afi ma ye la wɔ be ne ve le agbenɔnɔm abe Babeltɔwo enea nɔvi nye be awenu le Babel eye nenye be Babel va wogbãe la nenye be wogbã Babel la tsɔ yi ɖe fukpekpe mavɔ me la nye be wò hã yi ke le agbenɔnɔm abe Babeltɔwo ene la gbegblẽ ava wò hã dzi o vɔ nye matsrɔ̃ o lo gblẽ gblɔ be nye matsrɔ̃ o la ebe Mawu ɖe ŋku ɖo anyigba wòkpɔ amegbetɔviwo tso dziƒo ne yakpɔ be ame aɖe dze nunya eye wòbia Mawu ta sena ɖe ame aɖe le dzi Mawu kpekpe ame nea le ʋe gbe me ebe wo katã wote ɖe aga enyakpɔ ma wote ɖe aga nu yi Mawu kpɔ le Yudaviwo ƒe agbenɔnɔ me ya ebe wo dometɔ ɖe sia ɖe wo katã ame sia ame negbe Daniel Shadrach Meshach kpakple Abednego gake be wo dome ame sia ame te ɖe aga wo katã tsi wogblẽ ame ɖeke hã meli o si ke wɔa nu nyuie o ɖeka xɔ hã meli o nɔviwo ya ŋutɔ mi kpɔ keke ya me ɖa yi ke mi le gbea eɖena tsɔtsi o meɖena tsɔtsi o eɖa de suku o meɖa de suku kaka kpa o eɖa zɔmɔkpɔ o meɖa zɔmɔkpɔ o ame sia ame trɔ zu gbegblẽ nɔlawo nu yiwo mienya be nye nu nyuitɔ nu yi ke dze nu yi ke nyi nu yi ke dze ame sia ame de megbe ebe wo katã tsi wo gblẽ eye woƒo ɖi
nuƒoƒo me la amewo gblɔ anya tovowo amewo ƒe nuwɔnawo kple agbenɔnɔ katã tɔ zu nuwɔna ƒoɖiwo ebe wo katã wo gblẽ ame aɖeke hã meli o si ke wɔa nu nyui o ɖeka kɔka meli o kpekpe atɔ̃lia ebe ɖe nu vlo wɔla ame siwo le nye dukɔ ɖum abe ale si ko ɖu abolo ene eye wo meyɔa Mawu o la medze si esia oa enua va ɖo teƒe ɖe ale gbegbe bena womegakpɔ Mawu ɖe naneke me o. Abraham ƒe Mawu ya, Isak ƒe Mawu, Yakob ƒe Mawu ya, womegale kpɔm ɖe naneke me o. Wole agbea nɔm abe ɖewo mehiã Mawu ene o. Nenema me geɖewo le agbenɔme gbea ye ya eya ta woƒe agbenɔnɔ ɖe Babel tɔtɔ eye no kpɔ Babel ƒe agbenɔnɔ alo ge ɖe Babel ƒe anyigba dzia eye wokpɔ be teƒe ya menyɔ be amegbetɔ nanɔe o. Teƒe ya medze be amegbetɔ na anɔ agbe le afi ya wa. Kpɔ Mixa ƒe agbalẽ tave, Mixa ƒe agbalẽ, Mixa tave, nyakle kpekpe amewo li ya egblɔ le afi ma na mi be midzo nɔviwo egbea ƒe mawunya yi ke yɔyɔ ma wotsɔ le míayɔmee ma be mikpa leke di Babel be dua me ƒoɖi la mikpa agbe vlo mikpa leke Satana tsɔ amewo ƒo ɖe agbe pitipiti nɔnɔme ɖa mikpa agbe nɔm amewo le abe Babel tɔwo ene la ebe midzo eye tso fiesi ya adogo le wo dome mebe adogo le Babel tɔwo ƒe agbenɔnɔ me nu yiwo nuna nu yiwo yɔna nu yiwo wɔna nu yiwo subɔna ebe midzo midzo elabena afi menye mia nɔƒe o. Ame sia ame yi ke le Babel le agbenɔm le afi ma le agbenɔm amewo kene nunanu amewo ke yɔnawo be nuwo le agbenɔm amewo kene eye wòdona wɔ amewo kene eye yeƒe nuwɔnawo zɔ kpakple ame mawo la nɔvi Mawu le yɔwòm be ɖe midzo elabe afi sia menye mia nɔƒe o. Nu katã nɔviwo agbe mavɔ ɖe le ŋkɔ na mi elabena wole fu wɔ ge wo tso mavɔ yi ɖe mavɔ bo ame yiwo katã le agbe vlo ma nɔm la fukpekpe mavɔ ya va va woƒe agbe dzi ta ebe mitso miadzo elabena afi sia menye mia nɔƒe o. Le nu makɔmakɔ wɔwɔ ta wotsɔ gbegblẽ nɔvi nu makɔmakɔ yɔ keke yame agbe ƒokɔ agbe ƒoɖi agbe pitipiti agbe dzɔdzɔ ɖeke mele keke yame o. Pipipi amebeble nu gbegblẽ wɔwɔ enu dra wɔwɔ enu makɔmakɔ wɔwɔ nye nu siwo le ɖe amewo be susu ɖa le Mawua gbɔ eye ena be ame geɖewo te ɖa le Mawu gbɔ ebena wo katã wotsɔ wole nu makɔmakɔ wɔm ebe si teƒe mekɔ o la agblẽ mi gbegblẽ le mɔdzi gbɔna eya ta Daniel la ewɔ tsatia gblɔ be tia Babel me le nyemedze be mava o lo gake wolém va wokplɔm va nu ka ye Daniel wɔ ewɔ tsatia ewɔ nyametsotso eye nyametsotso ma ye na be Daniel ƒe ŋkɔ kpɔtɔ tia anyi va se ɖe egbe fiesi ame va wo hã gbɔ o va gblɔ na wo be wo hã adogo le Babel tɔ ƒe agbenɔnɔ ma me le o agbewo la klẽ azɔ ƒomewoa ayi ŋkɔ lãmesewoa atrɔ eye nugbe yiwo katã Mawu do na woa wo katã la va menɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me mava akpa velia na mawunya eye teƒe velia ye nye ɖokuitsɔtsɔ na agbenɔnɔ si ke le Aƒetɔ la be kpɔkplɔ te ɖokuitsɔtsɔ na agbenɔnɔ yi ke le Aƒetɔ la be kpɔkplɔ te nɔvinye se gɔme be Aƒetɔ ve mate nɔ asi o nenye dziƒo Mawu ya gblẽ ɖo
Vonenye Nebukadnezar anyigbaji fiaya anoyome. Ta elle na be na otia tia. Apetola wola honametoa delawa ejibere ma do de chi ma koko le gbegble me adade tepe koko me jibe ma tronti nyanao eye vone me jioa le evre amela satane la pima vo me jibe ma de dale yeba sadame elabe apima de Satana mana onu tonto mana o jijon tonto ana onu payo anu ima doasi koko eya ye wa chonao eye wa kple domenao eye adunu aboa abadachi ta megano ye ba sadamo Daniel wachachia Daniel pagbaleta Gbanto tekpe amenyilia Daniel pagbaleta Gbanto tekpe nilia globe que Daniel doe de betame Daniel wachachia doe de betame Daniel wachachia bena ye machona neke agble korona ye doki o eyata nobi afisike ye etiale sasramba yela tima yo klona kpao ina amadoli nyamado mili mimenya bede nya amegedo pe lupon ameyo le nyamanto me kotao me nto me ya mimenya bede gbegble ye be toy lo de nu o menya bena subo be toy lo ame o de nu eye wowe ya apisia pio le kwa agbe no ma me ole ya wo no ne akple odo no binye eye amemawa o me wona chachia na ntoro kua be aw eya nyemaga o eya ma sokpa kple mo o mo na nyam chocho vo Daniel eya wo chachia ededo kuide vo ededo kuidaga ebe to gbobe mele Babel nyigbaji ha gotaema kake nyema ndemombe nu jojom le emmela na kpachere jinyo eyata anyabel kake be jime ye be jime ke ya ewo chatia ewo do tado jinu nyua de leme eye bibla globe Daniel do de tamebe no binye denye amema yike ejile fodomena ontonton a ye jijile mewa eye wona chachia alo we ya eliko ele kwabe amakpa fufu yike pisia pika ya foto kwa elo de nu ho ano yima eye manya ebere fi ele ya ye dola anya be ye ban koto vovo na me kpochoto ye pe mawa gan Jowu upe mawu yeba chomela mawu dodo kurenti kokobo mawu dodo kurenti kokokoko lesiata ye mano agbabe wo kene o bonwenye be meten wone o ne jipo mekperinchi o matemawe o vo ake fiensi a jipo la dolo o be jipo la dolo le fiensi ya eye Daniel wo chachia doe de pe jimebe yemele fia peno dodo choge afodi yedoki o agble korona yedoki o allo yemacho aha sike onana allo wen ta agble korona yedoki o eyata ede kokuna peji pola pa mega ne yemaga agble korona yedoki o Daniela nyanyi to ale numene eye nu kpokpo nyito alesi ame ya o me yuebe dipopo wo yuebe enu imele tepe tututu eye o cho efiape nu bibi dodu o yuebe nu bibi dodu eye o me yuebe dipopo lo wo cheko be nu dudu bibi obe fiape no dudu vivio eye
abe dziɖula gã le mayi menea wogblɔ be fiaƒe nuɖuɖue ya yo tsɔtsɔ va na mi ƒe Daniel ya kpɔe kaka be eya me nuɖuɖu ku gbɔ lo menye nu vivi ɖuɖu koe wònye vɔa ɖiƒoƒo be nu wònye nɔvi kekea me la ye ŋutɔ eɖo yeƒe nuwɔnawo eye womesena nanewo gɔme o womesena nu yiwo le dzɔdzɔm ɖe dzi o kpɔ ɖe nu Marko ƒe tamandre kpokpoe blavevɔ-ɖekɛ Marko ƒe tamandre kpekple-vɔ-ɖekɛlia blavevɔ-ɖekɛlia gblɔ be elabena tso ame ƒe dzime ke nu vɔ̃ɖi susuwo do ago tsona le matrewɔwɔ fififiwo amewuwo blavevɔ-velia ahasiwɔwɔ nubiabia nu vɔ̃ɖi wɔwɔ amebeble ahiãdzedze ŋkuvɔ̃ɖi busubɔbɔ dada bovidzɔdzɔ kpekple-vɔ-tɔ̃lia ebe nu vɔ̃ɖi siawo katã do ago tsona eme ke eye woƒoa ɖi ame ese gɔme azɔa ekpɔ nu yi ke Yesu le gblɔ na wa Yesu le ɖe nua gɔme be eya nya leke nua le tututu eye enu mawo keke ame meyɔnɛ be nu vɔ̃ o kpekple-vɔ-ɖekɛlia kpekple-vɔ-vea womeyɔna ŋkɔ be nu yawo be nyiɖiƒoƒo nua o wokpɔna be dzidzi la nudzroamee la wogblɔna be ɖe nu vivi ɖuɖu koe la nye hã ma ɖe bleme vi ɖe la womeyɔ be nu vɔ̃ o lo wokpana ŋkɔ nɛ wonya be nua nu baɖa ye gake wola si ami nɛ wola trɔ asi le nua ŋuti anɔ nu ƒoɖi ayɔma be enu nyui ene anɔ nu yi ke la wu ame ayɔma be enu vivi ene eye ale be nua la nya kpɔ na amewo wole be nua nyɔ ŋutɔ nua nyɔ ŋutɔ wole nua kafum wole egbekui yɔm abe nua yɔ ŋutɔ aɖo ŋkɔ nɛ be woma be gbekui o woate ɖo ŋkɔ bu nɛ eye wole ame tsirim gake wole aɖo ŋkɔ bubu nɛ aɖo ŋkɔ bubu nɛ nua kpa ŋkɔ nɛ nua eye wola tsyɔ be agbeme be vivi sesewo gake Yesu yɔ nua ɖe teƒe to be nu yawo ɖe wodo ago tso ame me eye woƒona ɖi ame eye miawo ya yo di be etsɔme na nyɔ na mi nyabe tsɔme na klẽ nyabe tsɔme na nye tsɔme nyui keke me be nu ya yo katã yo kekea me sina mi do nɛ ya me do gbe ɖa be Mawu ne tutuwo ɖe nyabe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔna be amen. Ne dzi be tsɔmea na klẽ gblɔna be amen. Miakpɔ nu si ke Mawu ɖo be yeawɔ na wò ɖa kpɔe le Ezekiel ƒe agbalẽ tabla 3:25 Ezekiel ƒe agbalẽ tabla 3:25 kpokpoe blavevɔ-atɔ̃lia egblɔ be mahlẽ etsidzadze ɖe mia nu eye miaƒe nu makɔmakɔwo katã na ɖi ɖa le mia nu tso Zaya me dzia woyana to vovo anɔ abe Daniel aƒetɔ ado wo ɖe dzi aƒetɔ la kɔkɔ da ɖe teƒe kɔkɔ eye edzi nyui la nɔ ƒodome na o luʋɔwoa anye luʋɔ nyui anɔ me o edzi nyui la nɔ me o eye ame nu veve nyui aɖe yi ke mesɔ asi o kpɔa asɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe mahlẽ tsidzadze ɖe mia nu ne miaƒe nu makɔmakɔ na ɖi ɖa le mia nu keŋkeŋ ame aɖe le ɖo to me ame be Mawu abe ŋutsuwo la kɔ Yesu ƒe ʋua ana ŋutsuwo la kɔ akɔ keŋkeŋ abe detsifu ene ebe yi ma ɖe nyaƒe nu makɔmakɔwo kple nyabe trɔ kple legbawo katã ɖa le mia nu Mawu ne le tsi na wo lo Daniel gbɔva afi ma ta gbãtɔ kpekpe nyilia Daniel ta gbã kpekpe nyia ena mi nya be Daniel ɖo ɖe be tame be exlã ele dzime medzi be ɖe etsɔe va davava eƒoe la vava ne nyɔ tsɔ wu nam edzime ƒe nyametsotso ye edzime ƒe nyametsotso nyawo nye nɔvi ɖe le dzi be tsɔmea na klẽa
yebe etsɔme na nyɔ na etsɔ wegbea aha de dzi be etso gbedzia etsɔme la va na klẽ na ya edzimenya ye edzime ye wɔna nyametsotsoa le edzime ye wɔna tsatia le eye nenye be na tema wɔ tsatia le zã me agblɔ be menye be Mawu edɔ Kristo ɖo ɖa be wòaku ɖe tanye wòale tsi nam wòaklɔ nu makɔmakɔ ɖa le ŋutinye ye dzi be Yesu ya ne xɔ teƒe le edziwo me wòava na anyi ɖe agbewo dzi tso kaka dziwo me eye dzi be anɔ abe Daniel enea abe aleke wòɖo ɖe ƒe dzime be yematsɔ fia ƒe nuɖuɖu aɖeke aƒo ɖi eɖokuiwo oa kple fia be nuɖuɖu alo kekame nu yawo yiwo mi le kpɔm egbe la yematsɔ aƒo ɖi eɖokuiwo oa alo fia ƒe wain yi ke wònu na wo la nu ka wogblɔ bi elabena ebia tso aƒedzikpɔla ƒe amegã si be yema gaɖu nu mawo yiwo la gblẽ kɔ ɖo na ye o tso zã ya me dzia zãwoe mebe zãwoe ya egbe nye nyametsotso be zã eya gbewɔa tɔtrɔ age ɖe me tso zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me nyava akpatɔlia dzi na mawunya akpatɔlia maƒo nu ƒo na me tsɔ ku ɖe Mawu le yɔwòm hena agbe si ke la klẽ kpakple agbe si ke la nyɔ tsɔ wu agbe ka dzim ne le be nenɔ yi si ale be ne Mawu dɔlɔ kpɔ kaka be eya nyɔ ŋutɔ eya nyɔ wu nu sia nu yi ke me kpɔkpɔ nu sia nu yi ke nɔ anyi kpɔ eye ne Mawu kpɔ wa ne Kristo akpɔ wa nenye be ame kɔkɔewo katã yiwo le ŋuti kɔkɔ ne kpɔ wo kakakaka woate ma gblɔ be eya enyɔ ŋutɔ eya le keklẽm ŋutɔ la gblɔ be eya ye nye agbe si ke Mawu dɔla gɔ hã adzro be yewoanɔ eya nye Mawu le yɔwòm Mawu le yɔwòm Mawu le yɔwòm nɔvinye Mawu le yɔwòm zã ya me ele yɔwòm be etsɔme yi ke gbɔna aklẽ eƒe yi ke gbɔna ya ato vo ne ƒe yeyea eƒe yi ke me ne le ya fifi eye Mawu ana be wò tameɖoɖowo la va me nu gãgãwo la dzɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me Ezekiel ƒe agbalẽ tabla 3:11 kpekpe 11 Ezekiel tabla 3:11 kpekpe 11 ebe mana megbetɔwo kple lãwo na sɔgbɔ ɖe mia dzi ele se gɔmea ge ma yi me la eʋu mena anyi o yameʋu mena anyi o vɔ Israelviawo na Israelviawo be woatem alɔ wo alo woatsɔ nuɖuɖu ɖe asi atsɔ ɖe du bubu me o alo eʋu ɖeke meli ɖe ne woalɔ nuwo do sako me woalɔ tsɔ du bubu me gake Yehowa bena ɖe yana amegbetɔwo kple lãwo na sɔgbɔ ɖe dzi egɔme nye be kpeɖeŋutɔwo la va ɖe to ɖo haleluya xɔnametɔwo la nɔ mɔ dzi na wo gbaŋgbaŋgbaŋgbaŋ zã Mawu ana be xɔnametɔwo tso zã me dzia woawoe anɔ mɔ dzi na wo akɔkɔ ada ɖe afi si ke nanɔ loo eye ebe yana be elãwo ana sɔgbɔ ɖe dzi elãwo yiwo adro agbawo ekpea xɔnametɔwoe ma lo me yiwo la kpe ɖe ŋutiwoa wola sɔgbɔ eye tso gbea dzi kea xɔnametɔwo na sɔgbɔ eye Mawu la na be xɔnametɔwo la dzi ɖe dzi le agbo me ebe amewo nanɔ duwo me eye woaɖo woakeke ta eye woadzi ɖe dzi gblɔna be amen ame aɖewo kpɔnɔ be agbe kakakaka wokpɔnɔ be ƒome yi ke mo tso kakaka agblɔ be gbeɖegbe le gbeɖegbe ƒu anyi lo gbeɖegbe lo eye wonɔ kpɔkpɔm be fifia be dedienɔnɔ ɖeke megali o ametakpɔkpɔ ɖeke megali o vovo ɖeke megali o nɔvinye eye susua va na wo eye gasiasia gamea wonɔ ŋku ɖom
bleman keke o ano gbogblɔ be o gbadegbe le gbadegbe ƒu anyi nɔvinye ɛda fi kake ne tso kɔƒe kame ne tso va o mi nɔ susum be de be tsã be ŋkeke nyuiwo va yi magblɔ nɔ be enu yiwo nyɔ va yia Mawu la gatrɔ agbɔ va na o nu kaka magana nyi o eye manɔ gbɔgblɔ be nenye be mi na anyi tsã va yia o la miatɔ la ganyɔ ŋutɔ o magblɔ nɔ be eyi gbɔna Mawu la na be akeke ta ɖe dzi ebe eye wa eye Mawu nyui na mi wu tsã ne miadze si la ebe nu nyui la yawɔ nu nyui na mi hallelujah awɔ nu nyui na o lãmesẽ la nɔ nyuie enu nyuiwo la sɔ asi o dzidzɔ la nɔ nyuie dedzenɔnɔ anɔ nyuie ametakpɔkpɔ nyuie ŋkɔgbedede nyuie eye nuwo katã le agbome la anyi nu nyuiewo tsãtɔ yiwo va yi loo hallelujah o nɔvinye ɖekadze tugbedze magblɔ nɔ be susu yi la va tame na woa anyo susu nyuiwo loo Mawu la gbɔ agbe vi ɖe kɔa susu me tsaka na o vi ɖe kɔa lãme gbɔdzɔ na o lãmesẽ le va na o mebe lãmesẽ le va na o eye ame aɖewo yiwo le agbea ŋutɔ kaka wole veve sem nu kãŋtɔ me le dzi le anyigbea dzi ŋutɔ ya agbea ŋutɔ tsi kɔ na o Mawu la na wo nutega yeye dzidzi yeye tso fiasia dzi le Yesu ƒe ŋkɔme eye ne fɔn di kanya zɔa ne fɔn di la ne ame aɖe le bia be nu ka dza wɔ egbe nu ka dza te wɔ egbe o dɔke le asi egbe o eya abia anɔ ɖokui bia o kpɔ ya yemenya o aɖo ŋuti na mea be kpɔ yemenya nuɖeke ŋta wɔwɔ ŋutɔ mele dzro yo ya wɔ la vɔ tso zã ya me dzia nusẽ yeye nutega yeye yi ke nyɔ wu la wɔwɔe la sɔ asi o ebe na Mawu nyui na mi wu tsã na me ka hã Mawu awɔ nyui nam ame ma ɖe enu nyui ma ne va na o ne sɔ asi o le fiasia le Yesu ƒe ŋkɔme ebe Mawu nyui na mi wu tsã ne miadze si be nye menye be menɔ anyi va yolo ebe nye la menye la egbegbe menye Yehowa ezã ya mea adze si be Yehowa nye Mawu hallelujah anye be Yehowa nye Mawu enɔ dzisike ƒe ŋkɔ sem nyanyui na nuwɔwɔwo na ame sia ame eye ɖoɖo ya le teƒe vovovowo yi fi sia fi ke míeyina míekpɔna be Mawu le trɔ amewo ƒe nɔnɔme amewo le Mawu le trɔ amewo ƒe lãmesẽ nyawo anu dziŋɔ yiwo me amewo lea Mawu trɔ gbɔ agbewo eye wòle na nu nyui le sɔ amewo si gblɔna be amen. Míakpɔ nɔvi nyɔnu ya yekɔtɔ ŋgɔzi eya ŋutɔ ne ɖe ɖe asi na mi nu ka Mawu wɔ nɛ o afɔa elolo gã aɖe eye le takpekpe ya be zãwo dometɔ ɖeka mea ye miedo gbe ɖa eye míeɖe amen kpɔtsia vɔ la o Mawu wɔ nu nyui aɖe le eƒe agbe me abaleke wòadze gɔme le woƒe agbeme zã ya me ne nɔvia ŋutɔ ne ɖe ɖe asia mia katã miase nɔvi ŋgɔzi gblẽ ne miase. Eye Mawu be nya dzɔ adzi nam nyemenye bena Satana wɔ ɖoɖo ɖe agbenye ŋuti o ŋkɔnyetɔ Ŋgɔzi William eye memlɔ anyi zã ɖe me eye mese vuvɔ ne ko va dzi mebia vinye be ne nam tsi mano yi menu tsia vɔa kaka enu la kea afɔnye tɔ tete afɔnya tɔ tete ŋkeke tɔ agbetɔ ekpɔtɔ le dzi le te akpe ne Mawu be ŋkeke tɔ agbe kɔa dzisike be ɖoɖo ya dava me nyemete yi teƒe yi ke wole nua wɔm le o
Bon me kwese ba fisia fi kemele mawu la te ba kasi ma onukunu nam. Ŋkeke Gbanto yo to jisike be dodo aji le Ilori. Ye nyeka bebe sese no la menam kekekekekeke. Bo Pasteur Dr Mawu nya to gbe dodo da. Egblomba mesia mene dasi da fi kele ame avema. Eye me ha me twa sinye twa da de afisike nu ate ebe nu tete ekpo le jime alo afo ike lolo na me ya ye dese be dolele mane vo la me pa gbeme no bi nyo nu makelo nu afo ma ike tenam ganda loko nu awo gbo e vo chino dodom pop no bi yo enu makelo ebo yeko me le jade ebe nu ike mi wo kpo ami ate wo no vinye gama me kaka nye me gazon kpo lo loko me tso tozozo me ba me khodoyoyo azo me khodoyoyo eye edinu ame ewu ame pe jisike be dodo ya me ya afonya trogbo va tefe Tiens, je ma do afokpa ado jima kpla o. Ta me no do afokpa lo e. Egbe afokpa ya la fonam. Me va macho bobo katana Yehowa na apetola la be apetola ye jena kafu. Hallelujah. Voici que c'est ça que la fait mesdames et amen. Et tu me nyoa pe noa keazo. Happy ma yedia. Maga cho chugbedebia. Yen kweto blessing. E ya halak blo. Cho nui kecho de bagbemeji. E vire e divino de pepe ya kobe via le chichim. Kasia e vinyen blessing. Abato etonu kaka be ye beto dusi meto amega le nu semnyo e mi le dodo wombe mi aklecho ide konji afi jisi kebe dodo avava eyo yi se dasedidio voa meto jipone be ne aya mawla kasi afi wa trogbova we hali dase nkeke neliame gbe le dodo ame ike mo pa me togbeda ebe yike o togbeda vola nane ko Togo le to menai eye o va gbonye be wa do pe da se di aji nyawe me gbono be na togboma gbe dike a to be veve sese a efo eye mawu yodo mia viazon eye de vianto le glombe ye be eto azon avu ya tema senu nui amen gamasuno hazon maglono be agbe nui nyo e mawla ona apoto donu gbe awe godo ebe mawo nui na mi wucha ne mia jesi be nyenye Yehowa pepe blato vandren lia ebe ale Jehova gblonye si mana Israel pa pela na de kukunam de esia anta eye ma wena o mana o pe ameo na sagbo abe ale wene ebe mia yoy mia bia itase mia die eye gbobe magblona be Yesu mia peto mia de la nenye be echo agbona Yesu anya peto na wa enu nyo avagbo mele Yesu pen comme Yohanes Fagbaleta wo lia pepe wo lia ebe tia fila me vana negbe na fififi na me wowo pakpe na gbegble o kenye la me va be anleona kwa gbe jo saya me agbe ma vala sasio jijo pa agbe jojo nono amenu fefe ba gbe eye
ebe Yesu be wakpɔe le agbɔsɔsɔ me wakpɔe le agbɔsɔsɔ me ele afi ma agbea akpɔe le agbɔsɔsɔ me ele va na o mebe ele va na o agbɔsɔsɔ ele swasi o agbemavɔya eye nusẽ sia nusẽ ya tso Satana gbɔ dɔléle yiwo wo katã wa dze klo le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Luka ƒe agbalẽ tawo kpekpe 19lia eye ame blandreawo gbɔ va kple dzidzɔ ayi aƒe me kple dzidzɔ zã ya me ɖeɖe dzimetɔtrɔ ƒe dzidzɔ ayi aƒe me kple dɔyɔyɔ ƒe dzidzɔ ayi aƒe kple katoto ƒe dzidzɔ nu nyuiwo kple dzidzɔ be amewoawo gbɔ va kple dzidzɔ gblɔ be aƒetɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo gɔ hã wo dze klo na mi le wò ŋkɔa dzi abosã dzi be woe ana dze klo na ye vɔ Satana edakoko ya Lucifer edi be ɖe yawɔ o nanye ekluvi na ye vɔ azɔa woe ane ɖo edzi wova kple dzidzɔ le gbɔgblɔm be aƒetɔ ebe gbɔgbɔ vɔ ke hã ɖoa to mi le wò ŋkɔa dzi kpekpe 8lia egblɔ bena Yesu gblɔ nɔ bena eye mekpɔ Satana wòge tso dziƒo abe dziɖegbe ene nusẽ ɖe kpekpe ke nya bosãtɔa wola ge le agbome zã ya me wole to agbodoa azɔ yi ke ne yina azɔ wola na mɔ le mɔa dzi eye kpɔ agbe nyui yayra nyui yo nu nyui yo katã ne le xɔ dzo kpekpe 19 kpekpe 19lia atsɔ nusẽ ayi aƒe me ebe kpɔɖame na nusẽ mi be miaɖe afɔ dawo kple dziɖegbewo dzi kple ketɔ la ƒe nusẽwo katã dzi eye naneke ŋutɔ meli yi ke awɔ vɔ mi gbe ɖe o eye agbewoa naneke ŋutɔ ma ɖe agbewoa ɖa le mɔ dzi o elabena aƒetɔ le nu nyui aɖe wɔ ge le agbome zã ya me kpekpe 20 ebe gake migakpɔ dzidzɔ bena gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖoa to mi o ke boŋ mi kpɔ dzidzɔ megakpɔ dzidzɔ be mekpɔ dɔyɔ ɖeɖe ko nɔvi megakpɔ dzidzɔ be ɖe yekpɔ ɖeɖe hã ɖeɖe ko nyawoe akpɔ dzidzɔ be kpɔ ɖeɖe akpɔ dzidzɔ be woyɔ dɔ yi akpɔ dzidzɔ be xɔ katoto gakea kpɔ dzidzɔ be woŋlɔ ƒe ŋkɔ ɖe dziƒo ƒe ŋutowo me ebena ke boŋ mi kpɔ dzidzɔ bena woŋlɔ miaƒe ŋkɔ ɖi le dziƒo ŋkɔwo ɖe hã ŋkɔwo ɖe yɔmase bebe ŋkɔwo ɖe ŋkɔ ya Dutoƒo Mawu atsɔ ye be bikitsi atsɔ agbegbalẽa aŋlɔ ŋkɔwo ɖe me gaƒoƒoa dzi tututututu le dziƒo ŋutome ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ne ŋkɔwo le ŋɔŋlɔ ɖe Mawu ƒe agbalẽ me le dziƒoa zã kple keli la nusrɔ̃ katã tɔ la be ŋku anɔ dzi o ne trɔ ya fia yayra eyi go ke mɔa ma dzi yayra eɖe kɔ ɖe ke akpɔ yayra eye ŋkɔ yiwo katã le agbegbalẽa mea magblɔ nɔ be woaɖe ŋkɔwo ɖa le eku kpata ƒe agbalẽa me woaɖe ŋkɔwo ɖa le dɔmadamada ƒe agbalẽa me eye woaɖe ŋkɔwo ɖa le dzɔgbevɔ̃emewo ƒe agbalẽa me vlodo enukpɛ vlododo ametsibomewo katã be hame eye woaŋlɔ ŋkɔ ɖe yayra amewo dome loo wɔmemaye Mawu ne wue ne zã ya me me sia me ne bɔbɔ ta ne mia ŋku le radioa gbɔ me sia me ne bɔbɔ ta mɔnukpɔkpɔ ya le swasi o aƒetɔ la ŋutɔ aɖe ŋkɔwo ɖa le hlɔdolawo ƒe hame aɖe ŋkɔwo ɖa le dzɔgbevɔ̃emewo ƒe hame aɖe ŋkɔwo ɖa le dɔ madamada be amewo ƒe hame eye aŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me eye nu nyuiwo
nu gãwo, nu dzeanyiwo atɔ dzɔdzɔ le agbe me tso zaya me dzi le Yesu ƒe ŋkɔ. Nɔvi todzinɔla, ele nu nyui ya dzi ma, ele nu nyui ya dzi ma, yayra ya dzi ma, agbe mavɔ ya dzi ma, fi kake ne le ya. Kwasi dzi makpɔ. Nyame yiwo katã se miaƒe ŋkɔ le radioa gbɔa, le yavalawo dzi, jive abe yavalɔ dzi gaƒoƒo ya me la, ele dzi be woaŋlɔe be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa mea. Se nya be ŋkɔ le mɔnu vovovowo dzi ɖanye le Fréquence dzi o, YouTube dzi o, radio dzi o, Zoom dzi o, gaƒoƒo ya mea. Aƒetɔ le kpe wo be na atsɔ agbe wo tsɔ na Yesu. Tsɔ agbe wo na Yesu. Tsɔ agbe wo na Yesu. Nye le di agbe mavɔ ya. Ele di tsɔtsɔke. Edzi be Mawu ne ɖe ye be ŋkɔ ɖa le nu vɔ̃lawo ƒe hame. Woaŋlɔe be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa mea. Fi kake ne lea. Tso ne nyadogbe ɖa. Eye ke ne tso azɔa. To na aƒetɔ la be aƒetɔ me da kpe na o. Me da kpe ɖe nu nyui wɔm ne le nam zã ya me. Yehowa akpe na wo ɖe ale yi ke ele ɖem Togo le vlododo me, le gbegble me, le da ɖe bubu me wo dome le saya me. Yi ke ne le nyama gblɔ ma, wɔ tsatia. Nɔvinye wɔ tsatia, trɔ megbe do agbe xoxoa. Agbe vlo yo ne nɔna tsa la, trɔ megbe do wo katã. Ale be Kristo, nyabe xɔnametɔ, dela na akɔkɔ o tsɔ da ɖe agbe nyuitɔ, agbe mavɔ la ƒe agbe kɔkɔ la me. Nɔ afi ma, do gbe ɖa ɖe ta o le radioa gbɔ. Gbedodoɖa ya tɔwoe fofo Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzi nye da kpe na o. Aƒetɔ mietrɔ megbe to Babel ƒe agbe xoxoa nɔnɔ eye mieva fiaɖoƒe me fiflae. Yehowa xɔ ame sia ame ke le tɔtrɔm le gbɔwò vam fiflae le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tsɔ nu vɔ̃ ke toto woaƒe dzidadawo ɖa eye nu baɖabaɖa yiwo katã wowɔ tsã wɔe be wobe ŋkɔ ele nu vɔ̃lawo ƒe agbalẽa me. Hlɔdolawo ƒe agbalẽ me Mawu tsɔe ke wo. Le tsi na wo, na woafu abe ɖetsi fu ene. Eye na be agbe mavɔ nanye woaƒe domenyinyi. Eye ame nu veve be woanɔ agbe yi ke trɔa ne suwo dometɔ ɖe sia zɔ. Do kpe dzi aƒetɔ. Na be ɖeɖekpɔkpɔ, ŋutifafa, susu me la fa na me ne su woasi azɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Nye do gbe ɖa le. Mawu yra wo lo. Mawu yra wo. Mawu yra wo. Wezɔn va Mawuviwo dome le saya me. Wezɔn va yayra tɔxɛ ya me le saya me labena woŋlɔ ŋkɔ wo ɖe agbegbalẽa me. Madzidzi me la, matrɔ va ye katoto, dɔyɔyɔ asu mia dometɔ ɖe sia si le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔtɔ na radioa gbɔ. Megadzo zã ɖe ya miagatrɔ va yi ɖe ɖoɖoa dzi akpe na mi. You couldn't have made a better decision. The decision you made now to give your life to the Lord Jesus Christ is the most glorious, the most blessed decision you could have made, and you have made it. Congratulations. So give all the necessary informations as the counselors are by you. And nyame tsotso nyuitɔa yi ke ame nate ŋu wɔ le agbe me yenye nyuitɔa yi ke ne wɔ todzinɔla le fisia. Nyame tsotso nyuitɔa ya be natsɔ agbe wo atsɔ na Kristo ne woatutu ŋkɔ wo le fiƒodemewo, nuvɔlawo kpakple gegemewo
fukpelao kpakple fɔbulao ame yiwo bu fɔ be hame woaŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me. Hallelujah. Woaŋlɔ ŋkɔwo ɖe dziƒoyilawo dome. Praise the Lord. Akpene Mawu ɖe agbewo ta nenye be ne wɔ tsatsa nyui ya le fiesi ya magblɔ nɔ be tsatsa nyuitɔa ma. Tsatsa nyui aɖeke agate ma wòtsɔ we ya o. Yi ke ne wɔ ɖeke be tsatsa nyui ya makpewo be na atsɔ wo nyanyananawo tsɔ ɖo ɖa le nɔmba yi ke nyana fifia dzi. Eye nɔmba yawoa ete ŋlɔ nu tsɔ ɖo ɖa alo ete yɔ zi ɖeka ale be nɔvi nyui aɖe na axɔ le kagodo eye awɔ nyabia se ɖewo na o eye woanya ekɔ yi ke me ne le yɔ tsoa kple wo nɔmba yi ke zam alo yi ke ne zana. Nɔmba ye nye blasekevɔtɔn ɖekeo kple amene blatɔvɔnyi kple blatɔvɔnyi ete na mi numéro WhatsApp fa numéro WhatsApp wa te ne fa ne nye yɔ nɔmba yawoa ta nɔmba yi ke na yɔ nye 93 04 38 38 alo te yɔ 92 32 0006 92 32 0006 yɔ zi ɖeka megaha fɔ ɖe megbe o ne woatem axɔ le kagodo eme ke ɖoɖo akpɔtɔ le dzi megakpɔdzo o yayra nyui aɖe gale mɔ dzi gbɔna na o le fiesia Mawu ne yra o. By 2:30 p.m. at the campus hall. If you are seeing me, just look at where I'm pointing to. On my own right-hand side, the building that I'm pointing to there, that is the campus hall. And for you facing this podium, the building on your left-hand side, the Lord ye kwenye bena cho u agbena Yesu. Hallelujah. Further remind them. Ye me koye mautona wana nunyi na me. La be nunyi o kata yike mi akpola Kristo mo kata le. Yesu me nunyi o kata le. Yesu bo ko nunyi o kata le. Nunyi ade kema la fia de ke chow Yesu bo. Tanyame yo kata se maunya edanye sukuluvi edanye sukuvi de kajevi alo chukbejevi edanye ameganho edanye amegande yene se maunya le piensia ye maunya ya ekasi oji yene o chachiambe ya choi bagbena Yesu alebena nunyi yo kata mawo na viawa wa wene ha nomba yomi ofifia ayo alebena chowo nyanyana na ochododa nomba yenye 93 04 38 38 allo ayo le 92 32 00 06 nomba mawe na yo hafiye watem akho eye novi nyuade akho le ekame. Hallelujah. Yo chacha nyu to en mane wo eye chacha kene wo la ye me mawo ato ayirao ya yira me la fia de ke chow Yesu me o ne chow agbecho na Yesu la afi nu nyuo yo kata ogbona mi fiensi ya la aje gomele wo agbeme mi le note pa o mi le po mo na ayo 93 04 38 38
Alors, ayo 92 32 0 0 0 6. Et Mawu pe nunyao na djegome le akpeome le ezayame. Hallelujah. Yayirai Yesu me nyonao le. Me ko se be pasteur gbonami fifia be le madidi me ya tro ava ke nu ike na no wol kapopo ya menye be na kpoto ano toji eye atem bobota ato petotoda atem abobota ato petotoda. Then complete the form. Nyame yo Give you further help do Android so that you can be made stronger, ne mi continuous. cho nyabe telephone awla Tonight. natem anglonu doda number yomi na mi fifiaji Those of us who acho nyabe ko pe nyabe ko yike me mi le yo chwa cho doda lekepe number via oji your number, kenemi we mavoa nya eji kple petotoda ebe SMS bia or WhatsApp ekema wa now to this number. ebe ji hekema na kpo 234 ne popo 3 la wa fi now 91 nu nwi ka jim ne lebe maw ne wona le piensia o 44 maw ya sogbe 9 awo nwi now 3. e wo ji na no ha jim ka popo ya me le petoto da me Nigeria, whether ana from gbogbo be countries in Africa, maw whether from awo nwi nam Oceania, Australia, New Zealand, maw awo nwi nam Islands, whether from Asia, maw whether awo from nwi Europe, nam whether from America, North and South, maw awo nwi now all the same, we will to receive that. san ya meji Yehowa le nwi wo genao maw awo nwi now Who have finished, you please remain with the people. Jose o negbo no be to san ya meji a To them during the prayer. enu nyo le chegome le o agbeme. If we have Maui rounded wana up, can we nyina me. just wave and know that Hallelujah. we have finished. Awo nwi now Far le lamese ba close to pachi the road, awo nwi now close to the le gate. ganya o me If you have awo finished, nwi can now you just wave from the le far o back fu me so me that you know that you are awo through nwi there. now heye wana nwi na me From the at the far back, can you wave? Yes, thank you. We can see. Let's see from other parts of the far back there whether you are finished. to agbe dodo raji All right, thank you. In the middle area, have we finished? If we have finished, okay, we are seeing some hands waving. cho o nya o da sine maw le kapopo ya me From the far end of the middle area towards the campus hall. Have we finished middle area towards the campus block? We're not seeing any hand there yet. cho wo That's jimejiji o far. We are still katando missing nkume there. ne Then towards the far left-hand side, towards the fence. no jim ne le la gblone We finished. Thank you very much. e ya We see awe now ela be maw ye onye Meanwhile, I want to implore you to bow down your heads and begin to pray. naneke be wo mesesene o The next expectation of what God will do for you naneke wo tonight. wo mesesene mawo eye mawo de kento This night, nu mawo de ke mele ben kuma o ko menye benane ke mele mawo ben kuma ko mo wona o alo matema wona o for you soonest. And cho your nya o da better simene days are commencing. jo saya media Complete triumph commencing. jijokpokpo wa le je gome Already the transformation enu has begun koko wa le with je those who are gome giving their lives to hallelujah Christ. ine twa And gbona there's yesu nobody who does not need a le great saya me transformation. a Everybody needs great transformation for better times. totro gande le je gome la gbome cho do kyo da sine And at your very point of need, at your very area
of need, trust God. He will meet with you. To jire ya manu. Kwa ya maji seko. See your great Yesu me doan pe moname o. Hallelujah. Yesu me doan pe moname o. No, don't say I will wait for tomorrow. No sike ne biela awe na o. Have it today, I'll get it tomorrow. No, why not today? Mawa le lalako. Today. Be ekpone di. Ne ya se. God wants you to experience him tonight Yesu ya on nyuade na o le saya me. in a transformational dimension. Eye ake totro. Complete total triumph. Totro blibo yi anao chidudu gan le gomejem to saya meji. Hallelujah. Why don't you get up on your feet now and get ready? Girado, no bine girado. Girado azo. La be pastor trogbona. God is ready. Trogbona. Tipo an girado dentio. Ye tipo nu avu koda gboji. Ya ira be chijaja acha koda gboji. Kena totrogan to. You're welcome, sir. Akpena o pastor Wizon. Praise the Lord. Hallelujah. Your time has come. Gameasu The healing has come. doyoyoa evado Deliverance has come. gadedewa katutu avado nunyo Future echomenui acting right now. le jegome fifilai le radio agbo adikalo kakande pepe kele jiwa kwasi deka de ji e na dasi deka de apikele vewa nyemenya apikele vewolo voa dasi ma de tepema ye maula wonu kunu na o e ne se amen prochia bola todo kiokpo ma we na o habo fofo In Jesus' le Yesu pen come talk for us today. oh egbea Here, nyame yo kata tepe ya nyame yo kata le toji le juta le nto kata me do gbe dada me sia meta be totro ya yike onu se chona vana yona do dename tuna kame how to set free. nana me vona First it now. nu se ya ne to dojiazo le Yesu pen come Any infirmity, la me gbegbelo kata dolele o disease, dɔxɔlamenuwo la pisia pia aƒetɔ me do gbe ɖa me na kasi wo dukɔa heal your people now. yɔdɔ dukɔa Deliver your people now. tuka dukɔa Everyone, do gbe ɖa be ame sia ame ne xɔ be nukunu zaya me ŋku yiwo gbã me de gbe ɖe mia dzi be mi ʋu nyakpɔnu le Yesu ƒe ŋkɔme eto yiwo ku and begin to me hear. de se be miaʋu miase nu ade yiwo le babla mi tu ne nyaƒonu le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo adavadɔ tagbɔ gbogbo be dɔ mi xɔ nya be katutu le Yesu ƒe ŋkɔme Swelling, nutete yi ke le lãme na o le vetome ne bu ɖe le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme fibrom Togo le lãme na me ma le Yesu ƒe ŋkɔme afɔ ɖeka lolo gã aɖe ne bu le Yesu ƒe ŋkɔme cancer be nutete ma me do gbe ɖa be ne vɔ le lãme na o le Yesu ƒe ŋkɔme waterhead, big head, o etsi ma yi ke le tagome na o la Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖa le lãme na o le Yesu ƒe ŋkɔme abidɔ ne vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme cancer ne vɔ na ma ɖe le Yesu ƒe ŋkɔme o ayiku mele dɔwɔdɔ nyui ɖe oa ne vɔ na mia le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa be edzimeƒu ma yi ke le dom ƒo na wa Mawu netrɔ dzɔe dzɔ eye naxɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ medo gbe ɖa be alɔ ma yi ke gbɔdzɔ na me ame gate na dzi oa o alɔ ma agbe ne ge ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme kplibɔ tension be dɔ katã ne vɔ na amewo le Yesu ƒe ŋkɔme fi sia fi le ɖusi dzi emiɔ dzi ŋkɔ megbe Mawu
yodo me siame le Yesu pen comme me yo le dotom le radio di le télé oji ya me yo le duta le dusia jumela me dogbeda me nukunuo jesio nesra to nya pa gbeme apeto do peji na me siame ba gbeme jijo ne so me siame si doyoyo be jijo katutu be jijo agbeye ye be jijo le Yesu pen comme apeto me dakpe na o apeto me dakpe na o eva me le Yesu pen kodi me dogbeda le ekwebo ewe na ovo todo ki o po na po wo doyoyoa eswasi o amen eva me na ovo egbenye gome jejea ne gome jejea enunyo le sogbo ke a kwasi dan to kata me ja fa kwasi dan to me bobo krao kaka de pepe dolelo kata Yesu dewo kata jo le sayame eye esi meke ma okasi wa mi le pomo jipo le pomo be na tro de ma unti adakpene na dakpene enu ike na wa cho dakpene nyebe na didase na dia cho o portable e na yo number yo mi yo ba ififia ikenye 93 04 38 38 alors 92 32 0006 yo number veyao acho dasedi dio chododa cho dasedi dio chododa la mema wo nwina o fe marke lo vosa de ke ma lo Yesu onu nwia de no sayame yele no tekpo wo dasedi di la be Yehowa o nanena o sayame ma o kasio le sayame hallelujah ma o yodo le sayame cho wo dasedi dia chododa akpenao belewe mau ne yirao ni patole pomo na wo tasedi diao le Yesu Christo pen comme dijolio ne di la pomeda be Yehowa onu kao nami le Yesu pen comme amen. Everywhere now, every problem was met under the name of Jesus. No problem can remain. Over and over, you heard in Jesus' name. Where are you? We're waiting for your testimony. Yes, over there. Yes, over there. Can we have a shout hallelujah over there? Nukunu le jo. Your miracle is here. Nukunu le vame. My miracle is here. Baba me kho nukunu nyavo. See my miracle. Me khonye nukunu a. If you have received, come forward now. Wa me ke ma wo nukunu ma de na le saya. Ni le pomo. Dijo lione di. It is happening. It is happening. It is happening. Me po dijo de Yehowa nu. Ala ba nu gawo Yehowa o. Nu gawo le wo. Wo ga poto le wo. You can see the man walking now. Tension la mer. It's your turn. Tension doigt. Online. Élevons. Élevons. Check up also if you have just received your miracle. Ne o ha kho asi kaka. God bless you. Khodoyo le saya mela. See the walking stick now, no more. Every problem must come Cho under the name of Jesus. tasedidi At the name chododa. of Jesus, every knee must Le bow. number feyomina me ififia. Paralysis 93 must bow 04 tonight. Blindness must bow 38 tonight. 38 92 32 Tonight. 00 Can I see your hand over 06. there? It's happening over there. Nous kunou le jo. It's happening over there. Nous gangan le jo. Perfect healing. Doyo le vame. Healing. Katutu le vame. It's happening at the back over there. There's a miracle happening over there. There's a miracle happening over there.
Come forward, come forward, come forward, come forward. No problem can stand the name of Jesus. Over and over, you heard it from that prayer from our Father. And bring them forward, bring them forward. With another one is happening over there. Put your hands together for Jesus. Celebrate the name of Jesus. Jesus said the hour has come, the Son of Man must be glorified. Here tonight, Jesus must be glorified. Bring them forward. We expect our regional overseers and group pastors to come forward. Put your hands together. Put your hands together. No problem can stand the name of Jesus. God has highly exalted that name. And you Dolelia de keo. Kaka de keo. over and over in Jesus' name. Mettez noatere Yesu pen koan nou. La belle Yesu pen comme là. Non non mais c'est au trona. Ha hao nu chona. Nu kunu chona. Nkoya. Wana nu ganga o. Nkoya. Wana nu kunu. Nkoya. Et trona mo ben chinya. E me kwese bo ha fiensia. Chinya wa eletro. No problem can stand the name of Jesus. God bless you. On my right hand side over there, I'm waiting for your clapping. There must be a miracle there. Every problem must bow under the name of Jesus. We shall must be evacuated. High blood pressure must become normal. Tension inadia. Le Yesu pen comme ya. Elle a des divas. Another one there. Another one there. Another one there. Put your hands together for Jesus. The name above all names. The name above all names. Jubilation. Joy everywhere. Jijo. If you brought anyone that La is Pisiafi. deafness has bowed to the name of Jesus. Where are you? Where are you at the back? Mie kwatole kwa mona nyape da sedidi o. De mia kata mia chwase ya kwa jijo. De nu gangan yo kata Yehowa le wo nami. Woga kwatole wo. Woga kwatole wo la gbo me le fiensia. It's happening over there. The dead can hear the pain. Problems are melting under the name of Jesus. The name above all names. Yes, yes, bring them forward, bring them forward. Bring them forward, bring them forward. Perfect healing. First night, multiple miracles are happening now. Multiple miracles are happening now. Right at the back. It's happening over there. The name of Jesus is working wonders. The name of Jesus is working wonders. No problem can stand that name. Orchestra, can we have you as we praise the Lord for what he has done? Then miracles will begin to flow more and more. Don't sit down yet. Please come forward, be coming forward. The problem has ended under the name of Jesus. The power in that name has never failed. It's a wonderful working God. Check your body now as
Yes, come forward, come forward. No problem, can stand in the name of Jesus. You can see already. There. The power in the name of Jesus. Amen. Mia poisi que garamau. Nous sommes le Yesu.com. Et mia quoi si akata le gbedodorame. To mo fam amela pe gbedodorame le Yesu.com dit. For the interview at the Alpha location here, we're told that we're taking a testimony from the online. Be fast of Twitter, I can take as many as possible. Begin to check yourself now. No mia dokyo dom le yisiom mi matin a jo kwa dole lo zansia o afisia fi amesia me no la dodo kikpo o katan dole le sio katan do no Yesu fe nu sate ela bena mawu le bubu dem ye kontique. The name of Jesus working wonders. Yesu fon kosia le dom la fisia fi le katame. Testimonies right now as we're receiving on the social media. Mia se da sedrisia o simie le sem le juta. Godwin be ye afo ye le yevem e le ye khoye pe. Nous kunu zansiame esi wo blo amen mamlea vola da ke be se gansia katabu kafu na ma Mia alobia da sena mi chosi atasi mi khocho Joseph gbo singlonu ba mau yo dom to nkupo donti sieo le fodom nankeke ya de woni sia esi amamamla mi si amamamla kwa bebe sia jo eye me khoni do yo azon mi aklo mi Abia State le Abia kontome to share the testimony of what the Lord has done in my life. Majiba madaka na maura nusio kata maola gbenyamata. Nko nyenye Pastor Emmanuel Lokba. Le jipa life ala gbeto hama pe pastor. Eye le ti André Lia me no dolem eye dolele sia no fodona ale gbegbe nyemete china tredo go ho nyemete na nyi ha go eye a nyim lopo kumonona eye do kitapa meno do arelem sinya mo fa do siwo nya matem a wonu sia kata o eye oklomi konji afiade eye miano biade be miai dokita rekpo si dokita enche eye esimie yila dokita dekpeji be dosi lemlea eye ke hanglo Medical Diagnosis Center. Pastor Emmanuel Opai was brought in here a few months ago by a lady nurse I know. He was admitted. Docteur Nfomson, docteur le code de Medjibenabe, diagnosed of renal failure. Elle no kuhem chokuro aiku podo. Pokuhidom ono. Eye nyam du kobe madek petibele kepe kuhisia le nfodom na ha. He was swollen up. Hemoglobin level was low. Everything was down. Turn around the test. The creatinine was very high. 2.0. The urea was about 70, and I gave them the result. Then my group pastor have to phone the state overseer, who told him to ask me to come to pastor because Jesus is going to pray for people that have problems. And when we came there, eye mieva afiade alomie yi pastor gangbo alomie pastor gbo eye pastor wo de kakakla mi eye wo dogbara mi ata esi me dogbara vo me se do kunye me be me khodoyo kafuna mawu eye de madakpe esi aji be me khodoyo la me troi dokita gbo eye si me troi dokita gbo dokita nonuko
ekonu eyo glo bena be pastor Mawu yodo. When he came, he was stronger this time. Unlike what he was there, I was amazed, I was surprised. I run the test again, found that all the renal parameters are corrected. Asi o vala. Mi tro du ko le mo vovo katandi mi bo bena be ekhodo yo. Was not 37. Lekepe adido po dosia katamaga no pesi o le ha. Yento yo sia o mo ya na yama. Minister Dr. Pasteur W.F Kumuyi is amazing. It's wonderful. It's great. Ma femme, mi dak pena modern kunu gansia. Chan matin aha o matin atro megbe atro dak parka akpavelia o. Akpena mau yodo azon mia yi affiché ol takpe homle. Mia kwasi pe gande na Yesu Kristo. Did you hear that testimony? Dene se da se di ma zanyamea. From this alpha location, Tono fo de siadela amera fe to odoyo. Any amen coming from you right there? You give your own testimony. Ohana So we're did not that so. taking, testimony from the alpha location now. But while that is going on, check your body. No sickness can follow you home tonight. Dodo kyo ko la be do la de kemaga pro do ya pam o ka tan do la je klona Yesu fonko. I have with me here Sister Adebayo Timileyin. Miano bi sister Adebayo. Eye pain of 1 year duration following trauma to the left eye. Le miafa haji. She received instantaneous healing. Le dodo me e fo da sedidi yento mia sento bo numegbe. Ebe grandma's house. That day, my mom and man my no grandma was pakle fighting. no nye I was just pakle trying to mamanye. the fight. The stick like they are not using a fight does hit me in my face, and I cannot open the eyes again. The eyes was not red. They carried me to the hospital. I can open the eyes, but I cannot use and see. I'm not using the second eyes and see. Ebe ye kuwa atie gede pokuji ye mano no kpomye o azon esi façon gbedomda ebe nya church de la fisi no mia vema be ye khodo le ponku biaji azon ya takpo nu nwie kple ponkua mia poasi kwena Yesu ela bana ya khopo nukunu ankufa kuhisia ponkunu zerka anu make. I wanted a better amen. Majima ga se amen ganda le nyagbo. Amen. Praise the Lord. Kafuna Mawu. Praise the Lord. My name is Kafuna Mawu. Nkonyi edakpolo abukami macho Oyo Fontoma. I attend deeper life since I was born, but all years, all Pastor Williams follow Kumuyi message did not used to enter my head. I used to commit sin. I was a sinner. I am a sinner. Nyano bia bena bo ojiele hama me eyeti le hama me kekenga kia ma pa me fe ma unya si okata wona edona to me we duna gola fima ma unya si wo gblo kude evibiwu ma fe ma unya dia ye fabina ma ye to na ma we no kata ye no nu si okata womdo everyday problem is affecting me. I don't have joy, I don't have peace. Ebe jijo meno ye mo kuhi meno cho adama of takupo si o wole kosiragbe ya. My life has been changed. Ebe ye vagbe tro. Ebe hame ne kafuma fonko pakle. Ela bana ye chwe vagbe na Mawu. Nya poasi pe na Mawu. Na Yesu mi kpo jijo ela bana mia fonko ngro e fonko de agbema vola me eye enusia Yesu Kristo glema eye ne la fima eye hanko me kpo la gbegba le mola ha agedeme kafu na Mawu kafu na Mawu. Others, you will permit me to speak in my own modern tongue. Eke hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní fún ìgbàlà ọkàn mi. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìsọjí tí bàbá ṣe ìsọjí kárí ayé tí bàbá ṣe ní oṣù kẹwàá ọdún. Kó tó di ìgbà yẹn
mo ti ní ìrora ní igbá àyà mi ò lè sùn mọ́ gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé mo sanra àwọn tó bá jẹ́ èèyàn mi tó jẹ́ ọmọ ìjọ wa níbi tán mọ̀ mí mo sanra ṣùgbọ́n bí àyà yẹn ṣe ń dùn mí bẹ́ẹ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń rù àwọn èèyàn á sọ pé mọ́mì ṣe torí pé ti fẹ̀yìntì lẹ ṣe wá ń rù báyìí màá ní rárá o mò ń jẹun ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ń dàgbà ó máa ń rù ní mo wá ń fìyẹn sọ fún wọn ṣùgbọ́n àwọn olùṣọ́ àgùntàn mi á sọ pé Ọlọ́run ni agbára rẹ̀, the Lord is your strength. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó di ìsọjí kárí ayé èyí tí bàbá ṣe supernatural power through Christ ní ilẹ̀ Ògònì ní Borí ní Rivers State ní ọjọ́ kejì nígbà tí bàbá padà wá gbàdúrà fún wa lẹ́yìn wàásù wọ́n ní kí oníkálukú fọwọ́ sí ibi tí ó bá ń dùn kó sì gbọ́wọ́ kan sókè mo wá gbọ́wọ́ sókè Olúwa ìṣàánú fún mi ó ti ń rẹ̀ mí nípa ti ara mi ìdẹ̀ ní owó torí mo lọ sí ilé ìwòsàn wọ́n ní kí n ṣe àwọn àyẹ̀wò kan ìgbà tí mo ṣírò gbogbo owó níbi tí mo ti fẹ́ lọ sanwó mo rí i pé owó tí mo mú lọ kò sí ìkankan tó lè ṣe consultant tí mo ti ẹ̀rí tí mo mọ̀ ń bẹ̀ onímọ̀mì ṣé kí n fún yín lówó díẹ̀ kún ti ọwọ́ ni mo ní mi ò ṣe tẹ́sítì kankan mọ́ Ọlọ́run kò fún mi ó ti sọ wípé mi ní fi owó mi ra ohun tí ò kì í ṣe jíjẹ tàbí mímu mo padà wá sílé mo wá ń gbàdúrà Olúwa ìṣàánú fún mi kì í ṣe eléyìí nìkan ẹ ti wò mí sàn sẹ́yìn mo sì tún fẹ́ kẹ́ ṣe eléyìí nínú ayé mi ní ọjọ́ kejì ìsọjí yẹn bàbá gbàdúrà lẹ́yìn àmì tá a ṣe kẹ́yìn mo rí i pé ìtùnú ó wá sínú ọkàn mi nígbà tí màá fi délé mo sùn bí ọmọ tuntun láti ìgbà náà Ọlọ́run wò mí sàn pátápátá kò sí ìrora nínú gbáyà mọ́. Let's put our hands together. Sister Diola Esther from ÄKEKE. She's been suffering from chest pain and sleeplessness. No, after Apostle prayer during October 2022 crusade, esi haji hale haji mamia katanya dunia dokyo pomia kwa demie komia po nukunu maha
Amen. We're going online now, but what that is taking place. No problem, we follow you home tonight. Akuhia de kemaga jeyo me ya pemegbe le Yesu penkosia me ngo Yesu penkosia le dom la fisia fi eye kuhisho kata ade taguna Yesu Kristo penkosia ya me e ta dodo kyo ga dodo kyo kake ezaya me eye ohana dida semia ituta azomia sada sedidio Mawu le nusukuno miaklobi YouTube di afisi Gideon Silas le gblombe yeno ku bebe semdo kudo tamabubu bivi vonchi eye yeno tamabu alegbegbe siva webe jono dolem le kudin paklo bubu kaka ye va khode po do le ke po tekpe siama eye ye dibe adakpe na ma favor habe Alléluia. Nyakafu Yehowa ponkoda. Chokudo enchon chila ebe si be de takopia mea. Ebe Mawu yodom. Cho COVID-19 alors Covid fait dosianti me ho me wo dodo me dokunye po me dodo kunye po. Hafi me gere takopia me eye emegba me khodoyoyo. For the past 15 Audition route le I've been pe suffering from severe pain. Atonye sia Been to different places. yenono kuhi yeno kuhi ale dong tok kple ba fo alo ye ba fo no kuhi nye ye po kuhi ganto eye ye kho ye po doyo le amen mamle nana kuna da mamle sianchi esi amen mamle sianchia ye kho ye po doyo yo blibo eye ye kho ye po doyo blibo veve si akatambu disappearing pains everywhere as we bring you this from YouTube. Eye esi miaklo mi YouTube di azombe fe ashekevi be ye dakpe na mawu be alesi wo yo dom cho ekpe po donchi eye le ke pe sia no dol no podom na ga ke mama be dora megbe ele ke be vese sia o katanjo nu si o katakudo le ke pe ekpe don tia ojo kekem abale si mawu pa me glo la fisi o le takpa o me ayi o nyi sia bo hana dida se mi atro ya fisi o le takpa o mle. Amen. It's your turn to give testimony. Oha oui yenye si abena lida selo. Mawu voagboa, uhunukudu vagboa, oha na tem adida selo. Dogo azono hana kpo to alona hoto. Esta kupal da sedidia oleji mla dodo kyokpo. Do kyokpo la bena dolela de kamaga yo ma ayi ke o. Ela bena le Yesu ponkwa jila. Ekro de sia de dola je e dole de sia de dola je. The next testimony now at the Alpha location. The young girl beside me has been suffering from bedwetting since birth. Embarrassing one. In the last few months after the pastor's prayer, she was totally healed and she's sleeping well now, no more bedwetting. Let's hear from her. I thank the name of God. Praise the Lord. Jesus, your grace. I'm from Ido region. Kafu na mau majima dakpe na mau de alesi mau nam hokoko majima kafu Yehowa ponko la bana enu sokata wo nam la nu ga onye nyom visi pomele e anyi nukunu tugbeje nam e la bana e si majila e anyi nukunu fa yi e gedo ku hi gedo mamato I have miscarried before them. So fugle nam chan hafi me ba for de visi abefu eye esi me for de visi abefu ha relati adelia me paso nya de kado no sembe ma ba po mi paso gansi o va mi for nuto me eye esi me no pema
eye me kpede Mawu ne kasi mi fa mene wa afontu ni ku yanti eye esi mo fa ma fontu ni ku yanti eyi ku hiyo so kata mele dolele so kata le nunye ti agbele ke ba do fusia o kata ovo eye baby inside me. I share my testimony then. That was 2014 December. Now, since when this girl is born, is only one. She used to wee at home. If she slept in the afternoon, she will wee. The thing used to give me sorrow. Deviano adidodom da baji eye I will be weeping and be crying. Eye devia ano adidodom da baji voga ke echi eye esi mio dodosia le October lo leti ewolia me ba yin choba ya meno godomda deta gakea me benabe meno godomda deta gake metuna benabe yento do la puna ma wa glona ma nya ku hinye sia anu si no na jode jinye sia enya makaji mena wa gajore jinko eye le October pa dodo me ma fa me glo benabe ku hi de sia ne la vi fa fa domna mila mia aglo eye azom puna ma eye me glo nu sia eye metona dia benabe no kasito afisi ne le yevemla eye twasito yeve podoji eye o favi eye le ke be ku hi sia sinya di do la kata ajo kafu na mau esiangi nukunu fo doyo na devia maga ano kuhisi ajim ayike o ha o kuhiade sinana be avifafa ba kple mpe le jiwade o kata wajo sayame. Praise the Lord. Kafu na mau kafu na Yesu sine lagbeda nkonya ni Jibril merci majimadi da se de nusio kata mawo lagbenya mada mada pena mau I'm not a victim of hospital. I have a problem in my eyes. Manon kuhiore dom le nyenkume la banana mele nano pomla My left eye. alo namele kekeli pomla adati fana le nkunya fana dati eye megbulna amere elo no biare oglobena be magbulna jilanyo no wa ple chichi na kwa avo eye megbulna bena medonchina bena ben ma magajo nkatanye deviswere ke kwa macho chichi ano chomdo alo chomdo eye esi mo fa me paso global mi acho asidare nya fon kuja fisi noale nkodona mi la macho asichonye nkuji eye ma khodo yo to yi maja azo matia kponku ma to kwa joa eye nane ke majoro jinyo o da se di velia since when I'm 7 years nous si matin donc kucho Andren liadia ne meduna ne si nuafa even saliva nyamatia mina ne kento nyamatia mi tanto go home eye jilanyo plena achike wo nam keep me from school even more than 2 weeks. The HM already know about my issue. But I thank God. Versus aga noji ngaka madak na mawala bana mawu yodom. I placed my hand on my shoulder. I don't have any testimony. But when Savannah said that, if you want to give your life to Christ, raise up your hand. Esi Muhammad global na ba na jibe a chagbo na Yesua nye hama kwasi nyeji esi amemamla membia oda amemamla madakwa na maobe masogbo be na be matia mita azon bebe sisi adeke magano anyi kafu na mau. Put your hands together as you surrender your life to the Lord. Esi na chagbo so apeto nama enusio kata le mohem na ohade wa jola gbo kekem la gbo ame le wa gbo pododo de sia de me kafu na mau. My name is Paul Obi. Nkonye ni Paul Obi okpe mba dodo sia me by a friend of mine honye do okpe. And I've been battling with this addiction of smoking weed and cigarette for a while. I've been smoking. That was in 2014.
Wien nye dia me to ayi siga yoyo. Me yona siga. I developed this in my right nostrils, whereby I can't breathe properly. Me va ko no bebele sem to ngochi nye me matia agbonyu o. Alo dom di alo mi konji o pomena be wa a wodonam egleti le gbona. Of a thing, because the pastor said something. Pastor Bologna, if the devil gives you something, turn your head upside down. Chana na ola ajibe ya traglo. Doing the wiggling and stuff. No affordema balesi ya lezime na defone. Me globe. A cigar, Sanama, Yamate, then a Susun, Yamate, non agbanyu ha. Because when I came, I have these lumps in my nose. I don't need to put my hand in my nose. I would feel it myself. Me kwa, never your cigar, Legobella, and what chia venam. Yamate to a sia that and what you to go home. Mapa mamia to a sidarafi in a mila kuhia domle. A fisher physical one. I just like with style, I placed my hand on my nose. My trust darling young wachaji. Yes, Mohammed Dogbera Manani. I can't find this day again. Like there's no more day. And no sin on put them and what she magali oh. Me kwasebe nukunu onye akpena mau. Double miracle. Nukunu ve. Deliverance for smoking Mau yodo etuketo kuhisia sinenge sigayo yo eyevelia lekebe nusia efusino no dolengo pangwati me evo o hagbla do kyo o hana ho nukunu eve akpave da sedile ato jipo na o hale yesu konkome kafukafu na mau. I'm Sister Priscilla. Priscilla emako Majima dakpena maude. I've been having a sickness since 2020 and I couldn't say anything because of financial issues. I told him 2021 December during the miracle explosion in the DLCC. God just make miraculous provision and I could do the surgery. Post-surgery trauma and my body was just disorganized. But that day I sat at home because it was around August 27 when I did surgery. So during the time they were having the global crusade. So during that time I listened to the prayer at home and miraculously God healed me. Today I'm totally healed. Praise the Lord. You can do better than that. Say, praise the Lord. Can we have orchestra to praise the Lord?
de mia kata mia ta titre ne mia apoasi ko e mia kafu ho ponko. Mina mia kata mia titre ne mia kafu ho ponko. Amen. Kafu na mau. First night. Gbanto nyesia. Multiple miracles. Eye nukunu gede omye kpo. And you are going home now, you be Eye ne la pe o mo yima. You want to check up, you will O see. hana doro kyo kpo si ne jojo ya home eye o hana khoto yo. December 22nd year 2022. Esimye le ya pevelie nyesia. No hana ho ezaya pagbale tabla vove pe nukunu la gbom eye on ti la kata ahodo yo le Yesu fo comme egbe aye ni Gbanto la eye simye le jima enu simye na be nukunu ano tichimbeji eye gbesia gbegbe la etoa to aga nyawo gbe a nukunu gede ona ga hocho am gede o atroji mo sotan eye wona nyama Gbanto si adi da sia de mia kata mia ta atite de mia do ye ho apon ko de jide nu gan kata si o le mia fa gbo meta mi na mia do ye ho apon ko de ji mia da pe na mawo ela bana gomo ja ko nye sia mia kafu ye ho apon ko de mia pastor fagbeta enu si o kata mawo le wo mto e amaji enu si o kata gomo ja ko nye sia eye mia kata mia do eye mia kpo nu si o kata mia kpo alesi mawo azan eyama echo aganye zangane echo azangane waganye bebe echo sine gbana de zangane waganye la mina mia kata mia do mia kpo nu se mola apeto mi da pe na ode nu se kata ne wozan siata o nyala me dana gbede o nu sen ha me dana gbede o Yesu fonkola me dana gbede o akpe na ode nu se kata ne wole Yesu fonkome akpe na ode awasi gan sine le wo dolaji mi da pe na ode emosio na lezam eye minya betola agalolo wengbe echoba misisia aga sogbo wegbetoa echope alesina klendeji eye na adeno fiela asogbo wesi ale Yesu fonkome eye mi dogbeda o mawo si mi le jojomi nana mianya masio aga do wo nukuno kpo dramido na nusio kata nyenu gan si ne jarado na chana echo wo nko da kana ho nukunu kata alo bubuna wanyenu ko kata le nusio kata na wo na mi le Yesu fonkome wakafu nko da choi mavo eye wasine wana do cholaji bana ga jarado na chobo nukunu kata simia ho mi wo nko da kana ho bu choi mavo le Yesu fonko tirakola mami do brale amen amen God amen mauna iraolo miata globana ba o ma fa me bien do si de nous kata mawola gome mauna ga ton sen au cœur we are very grateful sir mie do jo nous kata ne o don't forget we are mi ganglo bolo echoa